Pemirsa rahu mangkin keuningin stok bawi siap potong wenten langkungan roras talian ukut ring tabanan. Kewentanan inucap ketar keyang sida nagingin pebuat kerama untuk bawi selami raina galungan miwah kuningan. Santukan pebuat bawi ketar keyang wantah langkungan 6 talian ukut. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Tabanan IGDE Keparte Ariana Mausang, indek pabuat daging bawi ring sejeroning nyanggre pengrauh rahina galungan miwah kuningan kantun sida kedagingin. Indike nocap keceh nayang, saking kawentenan stok bawi siap potong langkungan roras talian ukut. Nanging pabuat bawi kerama selami rainan ketar kayang wantah 6 talian ukut. Stok bawi siap potong rauh saking Mekesami Kecamatan Sawawengkon Tabanan. Inggih punika Kecamatan Pupuan wenten ulung ngatusan ukut, Selemadeg Barat sama sanukut, Selemadeg Siu 500 ukut, Selemadeg Timur Siu sata ukut, Kerambitan Sange ngatusan ukut, Tabanan 500 ukut, Penebal Kalih talian ukut, Marga Siu 1 sanukut, Baturiti Siu 700 ukut miwah Kediri ulung ngatusan ukut. Keparte ngawadarang nganini narga bawi saking peternak katah wilangan nyane petang dasa taliana kilo. Selami puniki, pai ketandane nenten presida ngahlahin pengharga bawi selami galungan miwah kuningan. Lianan punika, ring sejeroning ngerakse keamanan kerama ngajang daging bawi, pai ketandane sampun merencana untuk nureksain kesehatan wawalungan ninucap. Panureksan kemargiang oleh petugas Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan ring suang kecamatan ngawit rahina Buddha untuk sampling wantah nureksain postmortem. Asa punika taler, perbekal desa Bongan ikut Sukarta ngawawahin, nyanggra pengrauh galungan miwah kuningan, pai ketandane sampun netapang harga bawi siap potong petang dasa tali akilo. Indike unucap sampun kecumpuin kesarangin baga sani medue amongan ring desa Bongan, Kecamatan Tabanan, anutin hasil survei lapangan, santukan harga bawi rauhe mangkin mungguh ring tegang dasa kutus tali akilo. Yadiaston harga sampun kecumpuin, desa Bongan durung nyiagayang pamidanda majeng rama miwah pembeli sani numbas ringsor harga petang dasa tali akilo inucap. Santukan selami puniki, nenten-wenten krama sani memurug ring pengarga sani sampun kecumpuin. Manik bisnis Bali nguning ayang.